I posljednji ljudi dobrodošli u novu epizodu na naš kanal. Danas, kao što vidite, igramo novu igricu, a to je Magic Train. Ako želite da napravim video kako da skinete ovu igricu, znači pišite u komentare i lajkujte video. Tako da, kao što vidite na početku igrice imamo ovdje nešto je čutka i imamo sad ovdje da otključavamo nove, nastavljamo ovo da otključavamo kape, pa onda s kapama dobijamo nove mogućnosti i ove čempione. I zatim sad ovdje možemo da biramo kao što vidite šta hoćemo. I kada izaberete ovo i ovo, znači ovdje vam piše šta daje, idete create i evo ga. Sad kao što vidite igra se bazira na tome, znači u craftingu. Kad imamo R, znači ovdje imamo menu i to je svoj craft. Sad na E i R je ovo kao da se ovako poveštava i sad vam ćemo klikom cepam sa ovom sekirom koji je ovim četvrtovim likom. Znači cepam drva i ubijamo. Zatim imamo R, imamo štapove, isto lošt i dobimo drveta. Zatim postavimo ovako i sada držimo shift i znači kliknemo to i to se spoji. Ok, i ovako i to ide. Ok, to kad se spoji. Ok, ja u tu nisam igrao, to sam zaboravio. No imate razne recepte o najskoču. U kočugu se isto može jedne stvari dobiti. Imate double jump. Ne. Ovo je znači jako teško u svim igrama na početak. Ovo je to što sam dobio. Znači evo ga sam tiket. I sad spojimo ovo i još jedno to i napravimo ovaj kao blade, wooden blade. I sada to i ovo spojimo i kao pickaxe. Tu sad imamo golden grid. Sad tu vam onda napravim mač, onda spojem ova dva i sada kao vidite imamo mnogo ovak sword, znači jedan piše damage. Ne, možemo da kliknem reda ugasim jednom kad ne kliknem pa se onako dešam i onda padnem. Vidite opao i od ovih slajmova dobijate, sada nisam otkrila kako to dobija. Dobijate kao neke zelene loptice jer njih se može healati, tako spojite PV i dobijete Fear Potion. Kape, likove, nove i tako. I prelazite levele i prelazite mapa. Prvo mapa, na primjer, kada vidite ovo se dobije. I to sada da spojim, dobijem ovaj malo potion. Kad spojim vata, mini kape potiona. To je jedan velik koji mi healuje plus 5. Kasnije kao što vidite imamo oklope. Mnogo zanimljiva igrica, survival igrica. Ubiti ovog transort, ali na pet strana. Evo vam gore.
damage plus 1 HP, znači kad ga držimo vidite. To je to. Ako nemate nijedan zeleni idete ljubičasti, pa tamno plavi, pa tek onda ne plavi, tako negdje po meni. Najlakše, okej, da sam ništa, onda ću ovdje dobiti malo sela i da dobijate sve indivirano čudovište, dobijemo pare, XP i s tim možete kupovati stvari, to je posebno početak. Probaj da uđete i da nije upravo toliko FPS i da, vidite što je to kada gledamo sa desnim klikom. Sada, dobro, idem da napravim samo ako imate jedan tiket, jer vam treba bukvalno kao u Minecraftu. Ako nemate dobar pik, ne možete ga iskopati i dobijate obično. I evo ga, na početku dobijamo moć. Evo ne znam šta je uglavnom i možete dobiti random neku crvenu moć. I sada na Z kao što vidite strane. To je mnogo jako, mnogo jako. Ne čuje kad imate zeleno ulazite u zeleno, jer je to najlakše. Sad. Ajmo ovako. Sad ću napraviti ovaj dio i napraviti pikeks da mogu ajlona kopam. Ovo je bolje da dobijem ovo ajlona kopam. I da vidim.
On je lakše pomenut. I sad napraviti od ovog ovdje krećemo kliknuti na to. I sad tu možete koji skidaju po 4 i ugasu da na početku. Ok, dobro smo ovu poslu za ovo lik, dolazimo na ovog lika, na ovo i dobili smo početnu kapu. Ok, sad odemo u menu, idemo single player, ima i multiplayer također. Ok, sada odemo u ovdje kao što vidite imamo ovog drugog lika koji na početku, znači ovdje vam piše što dobije. Znači ovdje dobijete wooden pickaxe i 2 random stvari. I ovdje dobijete samo ovo i ništa više. Vidimo ovdje. Ja sam sada dobio, evo ovu kosu sam dobio. Možda stavite neku kapu, na primjer ovu. I ovdje isto teško je dobiti ove, na primjer ovo, ja mislim da možete da, ne s ovim možete da letite, s ovim imate mnogo veći older jump i tako, uglavnom smo pre imali, sad više nemam, možda sam malo preskinuo igricu, pa ako ajde tamo da snimim. To je bilo to za epizodu, ako se svidjelo like, share, subscribeujte, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!